وحمد پر Allah devleske Celle Şanu ve Celle Celal. Kuvaya raçiya salimen gora godu raçiya manuşes koroda. Salatu selamı biçhala çıkı palunu peygamberi. Hem ne mangu insani ko dünyalu ko hem ko ahireti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biçhala salatu selamı uprali mangri peygamberskeri familija. Uprali leskeri cen imam Allah ashabija. Tekera dova ko Allah azze ve cel. Temukel po rahmeti inşallah ko asal manuşa. Kola sokamente civdinen keka dünya sadece ko yevmul kıyame. Ciko sudno dive. Aki kerem pe prema zakonje Kur'ana skoro. Hem o sünnete marimangre peygamber skoro aleyhissalatu selam. Cemaati muslimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Odmah cemaat palo šehadeti prvo puti koji najvozvišimi obraska e manušeskeri karši ko Allah te barek ve teala hem kolake o manuš kad od dževapi ko sudno divan goreskoro gospodari tano o namazi. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu presinila hadisi kod su peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem kerala prvo puti kolake o manuš kad od dževapi ko sudno dive andoleskoro gospodari ko vol baš o namazi. Pa teleskere butjaj namazijatane tekmir tamam. Tega ni savera butjaj manušeskere kovem tamam. A te o namazi na neneske celosno, tega ne dva manuš ko vol našavdo, ko vol propadnimo. Manu džemat kaske so kafalinel namazi ko sudno dive. O Allah Celle Šanu sa rahmeti karšileskoro robo. Na ne odmah te kazdinel pe robo. Već kao bratinel pe mene konge, hem kava kerel. I sili me robekl dimo nešto nafile. Ki te šajte rilpetaro nafile namazi, te do prelpe okova so falinjela je malušeske tarofarzi. O namazi džemat i ta ne paluni buti, koja so kakšol kakva dunjaluku. Peygamberi sallallahu ta'ala alaihi ve sellem akirala, a džamende presinila Zejid ibn Sabit radijallahu anhu, pela prvo so taro manuša, a gledero sudno dive kovol vas dimo, ka vas delo Allah Đelešanu poverenje. Ka naš angel o poverenje i doverba maškaro manuša, maškar jekja vrest. A paluni buti, a gledero sudno dive, so ka čon maškar o manuša kakva dunjaluko, kao vol o namazi. Međutim, Peygamber aleyhissalatu selam penala, čači paske, a gledero kijamete kome but namačije, a mataro namazi, na ne to vele ništo kod devol Đelešanu. A da reske prelele, Avdijo muslimani, o pripadnikogo kelime šadet, upravo namazi dužno te pazinel, sar upravo skreduja ća, so raklo na kolesko rošero. O Allah Đelešanu demalamen primer e namazija, teka ovko vol se bepi, baš i uspehem sretja svakone manušeske, ko vas oko obavinelo namazi, hema da uspehem sretja kao vele, hem keke dunjalu, kakva dunjaluko, hem ko ahiret. Kede je svrha, o Allah te bareke ve teala, ko Kur'an azim ušanu vakirala, kao uspenjeno vernikje, kola vernikje, okola su da ne skrušena, bogobojazna keda namazi kodinena, kao uspenjeno kola su da bespotrebno, lafi mu abeti cidenape, kao uspenjeno kola su zekjate čoronengi ulavena, hem ko uspenjeno kola su pelađavutne tana učarena. Čeći baski džemat, buću kar manuši keda kldinela namazi. Međutim, panda počkaru manuša vela keda kldinela namazi rakjate karši reskoro gospodari, karši ko Allah te barek ve teala. A da resko Allah va kirala, kad efleha men te zekja, va zekere sme rabbihi fasalla. Kad postigneno kova su mangena koj, kola su čistinjenape, znači tareti, avdezi gusulinena, hem kola su edebeskora naspomninena, kao uspenjeno kola su zikiri kirena, hem kao uspenjeno kola su namazi, karši goro gospodari obavinena. Tarokava šajte deka je namazija dobinela pe jardami tani strana edebeskiri Đelešanu va Đelešanu. Dobinela pe debeskoro šukaripe, a kada muslimani dobinela šukaripe, tani strane Allaheskiri zur Đelani velikram, so kirala ov, zahvalinela pe hamde debeske kirala. A povtorno o najšukar hamdi, karši ko Allah i solja obavinela pe namazija, karši amaro gospodari. E namazija manuš, šajte rakel pe isto tari jak,
cehennemeskiri. Argumenti başarılı isyamen Kolafiye Abdullah Skari ibn Ömer o Abdullah ne çaba Ömer'e skoro radiyallahu anhu kote vakırda yekrat dikava kosuno amena duy melekiye yek lendar sinene železno šipka kobas pa penda mange zarnane panda poputrte kaldine penda tusyan šukar manuš ama panda poškar kove keda rakyate ka kaldine keda sam insani sovela a kate krala pelafi başonafile ibadet Kâber predava kralape penala peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem alo uzarleskara ashabiya a olayne beşteki ehli sofa ki camiye peygamberi skeri ke Medina palo peygamberi penala embakirda pe ashabenge iratiko suno diklum je čudo diklum pela saro namazi alo hem kurtulinela emanuşen me umetestar tariyake cehennemeskiri pa penala Abdullah ibn Amir pela möda je krat soninava suno Saravena duy melekiya zebaniye, melekiya cehennemeskere. Astardema pına darokaka, hem ingaldema anglokomizani Allah'a skoro ivaga, kote su merinena po škoremo bila čedelja malušengere. Pa penela merindeme delja, hem šutum glasu sarva kerde. Ingalina kale malušek jake cehennemeskeri. Pa pala meda randilum, hem nelum tevikinav. Počutum tevakerava uđanen, mejnu manuš kovaso, Pala postinelajne, manuškova su iftari delajne, manuškova su očaronenge pomoćinelajne, sonske me ki jak te tableval, pa penala, ola bizo ništo te vakeren, a star demata rukaka, hem sa popaše uzali jak, cehennemeskiri, a ne namasi. Osotindu pala otatipe, tar jake cehennemeskiri, diklunde gamange kurtulmak ona ne, tarek putim uklema, me počvinum te peravku dubine cehennemeskiri. Ama nekotar pala diklumek puropa mindape inele parni çor bari astardama vastestar hemikaldama telede provalya kote sorperavasini. Puçumle koynan tu pala menum to namazi tu kıldinayne ame alum şefaatçiye tüketovav alum pala te kurtulinav tutari yake cehennemeskiri. Pa pala ame puçumle asoske cakanan alan soske angleterna alan te kurtulinema soske dobrom dosta veya a pano pura sandilna bakırda zar bisterdan дека tu po krajno momente vakteske kıldinayno namazi. Ako ja menge dokaz džemat kao namazi ko vol šefačija svakoje ke manušeske ko vas oko obavinel o namazi sar borđi karši ko Allah dželnešanu ve dželnešanu. Ama ov ko vol šefačija keda te kıldinama o namazi koje je skoro prvo vreme. Sad se pravilno propis prema Kurani ov ko prvo momentija kada ko volame potreba Daro šefati, daro namazi, ovkamote kuturinelame. So pokasno kıldinao namazi, bud ponoksani se daro sevapija, hem normalno pokasno da kabel o namazi tovamenge šefačija, car so ine primjera kale ashabe. O Allah te bareke ve teala, penela koje kuransko ajet, amen ko zeburem ko te vrat, objavindem deka i puf, kada ste dinela manuša pana kola so, ta ne šukar robije. Pa Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kerala cemaat lafi hema kerala canenani koydane de puf kulak yo Allah Celleşanu kerala lafi kakva kuransko ayeti pa neskoro činike pende yaşay o Allah hem neskoro peygamberi neškar canena tu je nama učiteli tu vakeramenge kala kakva ayeti kada spomninala pe lafi puf mislinala pe kala baši o dženeti a kada kerala pe lafi kaj kada stojinela ispravna, iskrena šukar robija, mislinala kupelo manuša, kola so pač vakte namazi kaldinena, hem neprestano sači kotelej gomeri benavela, pala ola akva borđi na neteći navenle, kaši neboro gospodari, o Allah dželnešanu va dželnešanu. Međutim, džemat, ustad kućenjake vakerena, o namazi kutulinela manuše kole, kola su skrušeno kaldinela, kaši neskoro gospodari. Soske koje kuransko je vakerela, Febelju nil musalli, a okola su ga kaldine, le ništo daro negoro namazi, ang vako Allahi, na ne to vene. Pa kućame, saša je namazi to bavine, namazi te kaldine, a ništo ko Allahi se vapja da restarate na voltut. A da neske peygamberi pu preko hadisi vakrda, angledero kijamete, angledero sudno dive, but namahčije kao vol, a mataro namazi ništo ne to vene. Soske, formalno o manuško namazi ka terđo,
туди кјалев те дела по намази, ама ушутиле скоро и го дирескири на неко намази, на неко девол Джелешану, него куджало кајтали ко динјалуко, о шејтани Алло кедареске веспесе, фиравела лескири годикотена, само управ ко Аллах Джелешану лескири годителова. А кале манушен, иако дикенаме, тргенов за тумен деко сам фи намазите кодинен, лен джемаат ко Аллах Джелешану, ништо не томене. Меѓутим, и си шејтани нем тула алеј, пенела пејгамбери, кога со посебно и задужимо те авел, те задинеле мануше, кога со кувела ке девеско рокер, кога со намази кодинала. Дали шао шејтани те кувел ке девеско рокер шај? О шејтани пенела пејгамбери сато селам, кувела ке девеске рекера кога ко джамије, ама ке да дела пе езани, спомнинела пе анаве девеско роджелешану, пела ов добором сик и клјоватари джамија авријал нашела, па пестесар бавлал му кел. Па повторно ке дека завршинело езани, оби ранела пе. Соске, те задинеле манушен, те докундинеле манушен, те сметинеле ге коленгере мисле, те кереле ге весвесе, ки те остранинеле таро мисли бе ко Аллах Джелешану, ки те шај те нобол исправно ненгоро намази. А пејгамбери пела, о шејтанија вела, ама ке да ка почнело фарзи, ангедеро фарзи и камето муазини читинела. Повторно ке да муазини камети читинела, она пуштинела девеско рокер, ама пават ба повторни ранела. Па кади кен манушко намази немарно, само харавела пе, кади кен вртинела по шаро нема им десно, дикена дикела е мануше со керена, ови немарно коле скоро намази, ови присутно те неа, фикирема не присутно. Каскирја ке бути, а ке да ни бути шејтан лескирија не тула алеј, кога со авела те руминеле мануше скоро намази, ки те навеле нисаве се вапија мануше, тари стране Аллах скири, зуджелен великра. Сотре бела која кала случаја менте кера, пејгамбери алейхиссалату вассалам, и немаро нашкар пример, уздрока менге пенела Аллах Джелешану, каске, а мен со сен умети Мухамед Еспро алейхиссалату вассалам, пена најшужо примери цитумен, кој тумаро господари. Па пејгамбери бакерда менге, свако не буѓаке си кадамен, и ака не да буѓаке си кадамен. Пендаке дека осетинем, кај тумаро фикири кој намази на шела. Кај нашти томен концентририме, кој намази, каши тумаро господари, иранен харица тумаро широк ки лева страна. Вакерен еуду биллахи мине шејтани раджим, хем 3 пути чунгарен. Соске, па далеја кад си ден овесвесе шејтан скоро, кога со авела терминал тумаро намази. Молинај дебе Джелешану ва Джеледжеляну, те креламе на коленда, кога со намази га калдина, сачи кој те амаромери бе навела. Кераја доваја ко Аллах те бареке ва теаля, иншаллах те дурарела мен дура Аллахи, таро шерлуко шејтан скоро меѓинен горо, те на мен те кераја мен ге весвесе, те руминена маро ибадети каши амаро господари. Кераја доваја ко Аллах Джелешану, те уцврстинела мен амаре пре, амаро фикирида, која кава дини, това таро кола со да не киехли таква богобојазна, кога со тебе кули наслони бе ковлен управленберо господари, хемнака дозволина о шејтаните аволта руминели шалбар намаз. Меѓутим поуката рокава кој лела, о Аллах те бареке ва теаля го Курани прела, а поуката росакава кане само кој, о кола со тане богобојазна, со таро девол дарана, хем кола со едевеске ки сеш да перена. О Аллах Джелешану иншаллах, те кема сипи никад те не улава амаро чекат, тари сеш да карширесте, сајче кој те навела ти кол моменти амаро пално сулуко, амаро те неста. Амин, ја архамар рахимин.